بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, umus na kam ngaji kita memang ngaji leku usuk itu supatante bi eme bisarate bi semanamian. Subjek bi semanamian pasal manusia pemaya pas dalam surga pasti bisarate bi eme soalnya luin surga ini bagi duklah ketin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mian pinaga pasapasan kemon manusia. Melainkan gate ini surgain yene me naga ani kita amban te bisrate bisamamia me pangadatan te bisamia bag nakiti bikinate bitinala usha Allah subhanahu wa taala begiru yen memo kita him dalam surga bang kataleo si kataleo manusia suai pe halak te bikaleo tanbe si sinesina me gay me halak kataleo nen ko te bisamia na dembu amban me gay pe halak ni kataleo nen la yene bang tahinang wene tibisrate bisi lebelebenian bisa kita baik dalam surga hinaram Allah Subhanahu wa taala si surga ini kekehilang manusia pun Allah Subhanahu wa taala mengsampai kirang kisilabun tinen kita leonen ni putu Allah Subhanahu wa taala ga abennal ka abennal wa tinale ga abennal wa nut pangandakan Allah Subhanahu wa taala ubus samian kekehilang nem pakadatan na ini hangga bisrate bi dukiti bi mian kehalian bi dukiti bi ngasengase atawarin duk asal tehinang tibi ina ganta binaksultan bi napastan bi ila bagi lat kakakalat tibi tawat sallau kiamat ine mengasak surga ne ine niyan tibi sarate bi si manamian mula-mula gay pinahasak wa Allah subhanahu wa ta'ala amban niyan dalam surga tawat sallau kiamat ine an-namimah la yadkhulu jannata namam wa tibi sarak wa hadisin di pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala manusiain bang kehinang ng sayin at nagtabiat din sa amin antus na gilan nelo gabi ni Sara wa iya magsambahayan gabi ni Sara wa iya mag-ibadat inaine sumagwa samantara iya dalam ibadat sumagwa singitan na rukmihan ay bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene manusiain bisan dalam ibadat sumagwa kehinang ng magbuo-buo pito sa amin makatan manusia aban buat pisir buat manusia sampai pulak palik manusia sampai kipigtiman maglaulak kibirin kipigbono magpuputinain lugus na ulit sa samian saban sa bisara gabi bisara ibarat na isubuna bang iye di ba ni bisara ko bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pinaasik ko Allah subhanahu wa ta'ala suga hanggan bisara tabi pangadatan samian lukit tibi ngase mian lukit tibi lugan mian dia hati ibarat ipigtua bangkar kiti atau pagtua ini mian gaania lai ene bakas paglukan ti betuin ubos pesuno mian pungtina ini ya doang sa magpungtinay salien gero kiti ke pesuno pis si bang ine number 2 suwe penute si kambal ni pagi magbida inin so ibisan magbida nagsalisa kasi magpungtinay yan ay pinaghiba pinarabin daos namima dukhiba magsaddiso nagpugtanai magsaddiso nagpugtanai so sali inin duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala hangkan tinan helian tabi bisra tabi balik-balik diba ni minta de bisra tabi suwi tanda na asal pagpesab tabi yan bagay dukit tabi lugi atau dukit tabi ngasingasi sa amin kung niya ati magtuwa bangkap kiti atawa yan lepas ene mian kiti bitawag sa kiamat ubus na namimahin sa iyan kahanan namimahin ene mo bisara amban kauman pisi kauman ine magsudnin pamakaan pamakaan sa amin ubus ribahin dhikru ka akhaka pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yakra bisara iti ribahin bang siyakan ene ngalimut at ibahin ngalimut pag nabibahin yan ay magbobo bisara aban na yung bituman pisik kauman inan magkoto-koto bang kita magkoto-koto
kanit. Tawag buo bisara man ikaw bisarawan, bisa na buwa kauman, aman dua bisa na buwa sampai ke maksudna makaat dumen itine. Ina dumen haplay sumego makaat aman dikir bisa kepak sampai ke pagbuntara sa pagbutas sampai ke pagpono maron sa ayin. Riba pong tinainen, yan penne dhikruka akhaka fi ma yakrah. Penne ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan penne bang sabut no penne pong tinainon. Bang sa hati bain mingalimutin. Yan penne bang sabut no pong tinainon. Umos sabutan bang takale wene sumagua bang tekelene yan penne but no yelay begestelye. Yan tilimutin. Dhikruka akhaka fi ma yakrah. Tinan sebang ne sebut no pung tinirun muslimin atau ahe ne sabihan pin si anu sabi so gati kelene sumegua hangga ni gati kelene pegege pinakala wala pege ang tekelene kastalan ne bisara keslan ne haps ye lei tilibutin lei mit pung tinai sali do ene namiba pin Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pin asik ko Allah subhanahu wa ta'ala tawat lam yan sello kiamat ene dua ginisinin dua pangadatanin bang ina manusia itu selalu di samian sampai temore mati enggak ketika ketubatan gipinasek dalam surga pikelemian gipinasek wallahu subhanahu wa ta'ala ye manusia meg bobo bisrahin meg koto-kotohin tabot selalu kiamat duk manusia ye ne mengelimut-kelimutin etin ene memisran-misran pong tiniin buka tekelen samian. Umos niya tu soal at niya tu tilaw. Pinay. Okay ne. Niyan mengalimut lay. Kitawhan tibi kiham. Sabut tibi niyan bugay gana kitawon. So bisa-bisahan tibi sa amin ene po tinitibili. Sumay Pinay nabu atilaw. Bang pinain indama itu nama orang kita berculik indama okay ne gak to elimutan leben nol asal laatian sumagwa sa mata-mata sa tahinang ne sumalimutan tiga bote gisra sa tahinang ne ine hukuman nila tahinang ne binisarahan tele elimutan tele yan ina asal to sa mata-mata ted gate kelene sumegua asal eka makakale pinain asal si ano men tehinang ne numus bisrama to kita misrahan te samian gate kelene sumay iya asal to ted asal klaro asal bisrata samian ini lamud si ene bisrale abdu tehinang limud si ato kai saya ne to bisrale pegi hetelimudinin si kaisa mian binte mian inu ini de sikerue gato aine gata kale wene bisrata pe inu samian gepe sigurado tehinang alis ngelimut na kite gana etinen mian lukep ngeduante mian ere asal-asal bisrale bang to ke bang ini ke samen tehinang na samen anda sa samen ini kita misara samian umos iyan limutin gata kale wene umos sinambu atilew pinain okay na bang iyan asal giman sari sara haram sumegwa ng buwa pinain asa sa mata-mata te bisan limutan ko at kasal pengal tahinang ne ano si limutan te ine hukuman nen lamud lai pin ne si dhikruka akhaka fi ma yakra ito lamud lai si limut atawa ine nus answerin tu bang pin ne to bang pin ne ga to bang pain nega to lamud si ano ini bang besara-besarahan te pain ne ini binin yene ale sambian ga te kelene pakat igtab ta bang kita misara-misarahan pong tirita sa amin ni luma-luma nali sambian bian bu bang te kelene kesran ni sambian bian ini itinan pene asal tihinang to limut siye samian nubus bunia pen nalai ket ona sam bisarahin ga pen tenem ko nang bualay ubus bisarahan tangan lagi pututan sam bisara iha kita samian tekele te matu kita bi pe anu samian ko me bien pe internet si me enule
gana leme pakai alam to sama sama bisarame mian makanaki na tawa Israelianin ina kita matuk ite pua ubus mas peso pene pakat bahata mas peso pe jenen record amban ene kelimutan wali mas peso pe Jerusalem amban ene limutle mangke pasik samian lesi dembuale samian no to samian tinang ubus enunu sihin ine pe wanu samian ene taharate pakat bahata duman e kitab ta sunay wa pakat bahata buhutan yene hajbe yene dusenen amban te pinang nuye samian haji dusenen samian Allah subhanahu wa taala amban ene enule walhasil qalu ni ape ngwen siye luna ke abdu mekehina luna ke ga luna ke na ke to na luna ke ga ge kita menjari bisa eten sisrain sa islamin ge kita menjari misra samian sebut ite mian bang tekale we ene bisarale meke estel iye sume gua pereng naja kita ubus heyen eti hibahin mian samian kahalanen samian pongtira irok namima gay pinase wallahu subhanahu wa ta'ala yene me kekehinan manusia itu samantara mian abang saya mati buka saya kepektobat gak kepindah do ede hal den netinen ginentian dok taubat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ge hinal alwe mian surga Allah subhanahu wa ta'ala hinanginin pegelem mi buang surga netinen ge menjadi pasek mege dalam kelebihan tabut melemin ge menjadi pinasek Allah subhanahu wa ta'ala panglem mi kira dan pusaka bagi pun iya ge menjadi bin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نسينين بأن تسونو أسيه كيسا نليمut كيسا نكبو ومسارة كيروي نليمut ketel lunan sinin niya pe pongtina ine ketel lune pinne afan silakan mengetuan tani bang niya ke ketauhan ne etina ke tahu nian hinang gusin so setiap-tiap ketauhan ne asal tehinang kesamia ine afganinin pilih ke diri kau teman diri kau game besar domain ngelimut abdu kekal ngelimut domain ne magbo besar bandua besar buah sikero domain ngelimut bisa siketelu pongtina ini pindah tan ini bahasa tan penne nginu samia so ke misara kede ko pas nginu samia tadi nok penne ini be ya siakan nginu dia pe nokot ini pe eka nuksa so ke me misara ini pe samia nuksa afan ubus ber Allah subhanahu wa ta'ala inna ba'da dhanni ithm ada kala nokot nginu nuksa niya ketoone sumagua ben Allah subhanahu wa ta'ala kesinduehan amban yene menokot lay gabennal pege gabennal nokot gabennal ubus isim menjadi dosa tenang ne bisa samian ene manusia ene menginu samian kana ketoone menokot samian kana ketoone menuksain samian kana ketoone Paman tebia si hukuman zina, tebia biar. Sumian mungkin ini, sumian mungkin binatang hukum Islam zina. Ini hukuman zina. Bang antara makanak nagzina hukuman dan samia, makanak samia hukuman. Bagi bang antara abai samia hukuman. Bagi zina bang makanak bagi semakanak pun suluk pujang hukuman Islam ini ilubakan nang saya ne lupakan pege bang abai bagi zina hukuman dan abdu ini
Pwede irajam sampai ini. Sampai mati. Sumaya kita mencari megtos bang nepinain. Megjinam tos pepete itu ay. Bang abah abdu. Atau betos pinepi ilubaka ini. Pinepete abele irajam saja. Atau ada subul sana betos nepinain. Pitu de kau ngelingan ado nepinain so ilubaka megjina ini. Dia mencari. Kini hello. Sara Islam saya. Semua bang nian al-bikir bibikir, itu bang makanak begitu makanak itu yang bujang untuk subul, sama hukuman dan bang abai sama hukuman dan. Semua dehelu aman kepenia hukuman abdu, dia mencari ke magdaidai, semua do ide. Serat ni. Dia mencari ke mebi magtahu saulah de kausara baranggai sama anu pinna, tapi tu ne pinne kita ini tanda pinne sama kai. Semua lain pinne saksi. Pinne saksi sabi ya. Tapi pinne magjina sa anu niya. Terus pinain antag tandaan magjina. Pag-inok kasi pinisin sa sa Islamin. Dahil paling bangga na tandaan ito nginungino kaya mencari kaya nginungino sumagawa mungkin tada sa kaya tayo pinya ininuhin atau koto-kotohin atau walibutin sa amin si iye sa amin bilisan-bilisan antag tandaan sumagawa kandatang na antag sumagawa niya saksi Pinay. Naman kung Pinay, pag Pinay, nagsira sa ano ka na saksi mo, kau kenuin kau ini, kau kebilikan ini, nanginung-inung, manginung-inulay kau, sabihan ko to, biyan na tuksa, ano bukan nagkatuan kau bilikan sarain, ini hukuman sigin, ilubakan ko, ano sabihin na hukuman ang sinali. Hindi naman sigin, bangga niya, tahinang mo sa amin, bangga na, teperuwa, sahid le, ininule, kau kebilikan niya. Nangkat dado, kau mencari untuk sinung-inung. Peknya pala saksiin, dia saksiin, makasari ilubakan. Ampat. Nabang nambuha do saksiin. Makasari ilubag na kau, dia makasari. Bang luar do saksiin, dia makasari. Tel no, dia makasari. Ampat dia makasari. Bang paampat na pego na saksiin, makasari ni abdu. Agay pe. Uy gay pula ni pego na nungin. Sumeguwa sali-sali hapak kanin. Bang niya ang wala saksi pinalaw bale o ini. Dia betul dalam mana-mana nasi gigi terima masyarakat. Dalam tamu ala ya saksi empat tablu. Empat Muslim kemon hapak kanin. Makasari ni pinini abdu. Gay pe. Ire. Antag betul pagtikte usania. Hangkan tagantag lay pin lese niyan. Paghangkan lese oras niyan. Pinain na, pinabuhayin na, dumalas mo, pagkita ko na sa may pagitan ko. Gerog tini, mawasara, tinuli. Paglaya sa amin, magdustos, ampat le. Pinain na, lesin yan. Antag magtuin na. Bang nalay, ano sa amin, gaya manjari, gerog tini, nahangkan, gaya kita manjari, magdairay, ito manginunginuhin, kibalikan kita sa amin. Ibenta sa mata-mata ni, isina, tahirangin. So, may huwag manjari. Gaya ka manjari, nginungino, gipe na mga manjari pinaniya, pente, na magsa pinta bang sikawala yung nginungino ada kitoon luwa ni Peru asetsin, banggero sa lisali Muslim, banggero sa lisali pakanan, banggero sa lisali waktin, banggero sa sabihan, gipe manjari pinaniya, ini hukuman, ini hadle si amin, masyadle. Nagkuing gipe kao, nanginunginulay hadja sa amin kana Peru kana kitoon gati kiteno kana ini. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna ba'da dhanni ithim. Kesenduhan nampak ini menginung-inulai asal ini duse tujuh Allah Subhanahu wa taala. Nasa'in natalupar kala ini nagpuntinay siya ngino bawa bisa ang bandangwa bisa ng buwa asal kekehinang asal kekahan ang manusia. Tainang ne ubus ngelimut misran siya na sa amin bang tekala bang takala bisra bilisahan na lehetin na magkastaliyan, niya bisara sa niya magkirang sa iyan, dok yan asal pinikeek ka na dyan, puwito, pahasil si kita, nginu-nginu gani akit o na sa amin. Bilisarahan, no, na pong tinunong sa amin, tinukontokot, tinuksa, atau inilikewan ay kubisarahan yan, gani akit o na lai, bilisarahin na iyan, di manjari si Allah Subhanahu wa ta'ala, duse, taman na hadji, duse, tunjuk kita, yan ay naginang sa amin.
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Wala yatajassasu, depende kam ini betul bisara ko sikam bisa namanya. Bene intelligent S2 ini S2 dia perempuan ini kuit ini be aset indam aset dia mencari bag asetin dia mencari wala tajassas mereka bahasa kita nip datang heti bang sikit biar tajassas ini nangip datang tengep ke sepung tenite pinta lalu mau kinaw ini mau kinaw lu si lumayan di Pilipinas lumayan sa isik nabi usang siap-siap kasamian itu dia mencari wala tajassas dia mencari tidak ini ibu muslim mengsaingi dia mencari oleh Allah. Nah si kuit juga ada biasanya saya punya lu sekitar dengan intelijen metak nalai kuit intelijen enggak ada pernah saya punya ini nama S2 do ini mau ini S lagi ini S lagi do ini hati tu lagi S tu aset samian dia mencari itu nanti ini wala tajassas dapat dekat Meksiko karena dia nangip atau wasip pun tidak bisa. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ubus yang bagi bang tehirang bisain na ini kuat duka mangantong tini bisa mian bede isi bung tini bisa mian kirakan le bangki di pen bakas mai sunung baik kome kembing kome anumian kome menukumian sa milano sumbe ko bangki bung tini ibi bung sa menan na pinikindawan na sa amin man ini kaharan ini bangko mangan bangki atau bangko mangan di semua manusia bung sa amin cek may gaya mencari itandaan gaya mencari kita yang hinang ini si telupar kalamian pagi bang dehinang wae telupar kalainin taabot celau kiamat ko te bisrale pisi tang abisrata mian bisa kita ngase-ngase hab ini penugata wallahu subhanahu wa ta'ala surga si mukminin na bang nia pengadatan we manusia bisa dalam ibadat ya sabi kehinang den dai ese ne surgain pinatalay wallahu subhanahu wa ta'ala surga magwa bangge pinisip tewbat so bang binisan bag tewbat ini ko na tebisratan bi bang binisar na tewbatin ngana niya bisan ta ina samen ko se Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim tinen pangampun si manusia nagtewbat iri si bakas na kemalihan. Sumagawa, binisarayan to bang niya bakas tehinang luse anante bene inebet ibian binunglewan ne atau yan ginantian ne dukian tewbat lai tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk piti bigay duugan tabut celau kiamat ina si bakas paghinang tibitu si kuito. Namian mian tibisraten bi si pasal ini manusia sayan kehinangnen tabot selo kiamat dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala awe tigay tinino Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia sayan pengadatan nen pinagsagit do ene ibadat nen ene telupar kalamian meski ko ito ang banbaran ko si barante bisamia si anak anda tibi ke nahali tibi dah bang magbisara si miana nuka na bisara game mamnu sumagwa bang si kasibadnalan so epekpestian wala bisarain Allah subhanahu wa ta'ala bang niya ngagagan kaam game menjadi kita putus kahagan sumagwa ini samian pasti so pestian bisan pasaing ke peddi ne bisan pasaing ke laat ne bang pagpestian atau pagharapan samian ay mebental dalam bisarain dahat sa bang maglimot ang buwa bisir ang buwa tokot tinokot ang bisir ang buwa ang buwa bisir ang buwa sabihan sila na kasi mandalan saya nagdusi pagkita si Allah subhanahu wa ta'ala dan buya sige sa pagkita manusia tinan magpulak-palik ne in manusia ay saban bangge magpasti asawan maglimot saban magkoto-koto saban na tinan magtuksak-tuksak saban sila na kasi mandalan nangkan hadjaru siyatin tabut si Allah subhanahu wa ta'ala tabut si Allah kiamat jadi kita pinasik Allah subhanahu wa ta'ala tabut mian lahi si hatarat mian di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ubus dan buah tebisar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mengelimutin atau bobo besarahin nagkoto-koto pito sa amin naman mo pa sa buha al-ghibatu
ashaddu min az-zina. Yan ang mangilimutin hajj pedusenen pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Allah subhanahu wa ta'ala amban yene lelarok lem ne megzina magmaasiyat nga alal kawin. Al-ghibatu ashaddu min az-zina. Hajj pedusenen sa Allah subhanahu wa ta'ala amban duse manusia megzina sa amin lelarok lem sigala alal kawin. Umus tatilaw Rasulullah tatilaw ang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaghrab siya wala li mga besong tahin ng haji bujirahin sa amin kita map at al haji min bisena sa Allah subhanahu wa ta'ala buwan kan ni saramisar sa amin sana kaptutne ga pe ine bin ga mian irule misamisar diranan sa amin ga sa megebut ga magsuntuk ga mag mian ini so bisa mandambu bis lumayan bis rambu lumayan sa amin erwin way menjadi haji recorded atau haji dusenen insya Allah subhanahu wa ta'ala amban i manusia in nagzina haram sa mata-mata sa amin ga lillahi nandeng ga al kaw way menjadi haji insya Allah subhanahu wa ta'ala pin sahabatin qalu kayfa ya Rasulullah kasi conforme way haji duse mengelimutin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala amban duse lelar di nagzina sa amin ga al kaw qalu kayfa bagaimana az-zina al-ghiba ashad min az-zina. Pinne si sahabat mengaka sabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heliano pinne. Heli ka amban ini amban mengalimut le sab haje pinne dusenen bang tehinang wa bi amban me kipegzina. Kene duse megiroy mengalimut. Qalu kayfa Rasulullah. Ajaib siya. Wa tehinang say haje dusena. Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال misalnya الرجل يزني ثم يتوب الله عليه lain penne bang iye bakas mekezina atau ngenzina iye umus tesebne asek iye wa dusemen haji dusemian tesebne haji tu Allah subhanahu wa ta'ala miktus pinni nagtuwan kasi magtubat, magbakas sinaglit. Magbakas patanda sa amin sa Jerusalem. Pagtaano si Barande sa amin na hadje bagkas dan si Barande. Mas lami hadje sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, PSF siya, nagtos tawatan ni. Ini, doon siya bakas tinang na yan. Bakas bigay ng ilan lali, sirende. Gani ya, kahalal ni. Ubus. Ubus tainang na sa amin maasat le PSFC wasal hajj min tuju Allah subhanahu wa ta'ala pag umasat si pikilan ne PSF nasal hajj rusala tuju Allah subhanahu wa ta'ala gani hinang na sabi magdos magtuwat tuju Allah subhanahu wa ta'ala magdos magtuwat tuju Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina amin ubus yan amin sinay magtos tawbatan magtos gantian dusehin duk pag-istighfar magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sahibul ghiba fala yaghfiru lahu hatta yaghfir sahibi. Bagi ye benne yana mengelimut lay. Mengelimut lay. Kay inampun iya wa Allah subhanahu wa ta'ala samantara iya gay binaap atau gay inampun wa iya na alimutan na nidhel. Sementara mengelimutin gay inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala penne. Sementara penne gay inampun wa bakas kelimutan nila. Upama niya manusia ngelimut. Ilimutan nila nga ato. Sasi ako na bisrat asa nga ato. Ito duk ato makasal-asal iya. Ubus abdu matay ni manusia. Yan, ini kelimutan na yan. Nabutiya ang tambalan pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay inampun iya wa Allah subhanahu wa ta'ala samantara iya gay peu api may kuma pataw magben na pin na bakas kinimutan tikyo na pin na ba okay na kana problema ne may iyan siya okay na isang bateno hindi nating busa ako kana inuli agar na kita oras sa amin na kulis subiri siya okay kana problema ne puwas na kita
ipuas. Suasa upama abdu mati ni manusia ilimutan lay. Sa inge pepino pa dalam kuut niya. Gagaw kay pagtawat, gagaw na kay may kumapis siya, gagaw humadir siya, gagaw ina may kay pagitrapis siya. Mati ini. Bekas kelimutan mo niya. Ganak kita one. Kuenggi yan. Kuenggi kay puas dan biya maridin. Nangkan pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajja amban ini, hajja dusenan amban may kay pagsina. Pagkay magsinahin, bisan kau ngay pegua lelade presiden dele nagtawat to Allah subhanahu wa taala lelade dele sa isa nagtawat na puas tinima Allah subhanahu ini tawat na suwa sunaguwa inin iribahin gay kau inampun Allah subhanahu wa taala samantara kau gay magpaampun dahil lupis siya abakas ilimutan nule we kau limutan bukan ali pagkalam sa aming iliahin dilihanan sulman hiyan tawat nin so kau dahil magpamaap di nagtawat misi ilimutan nule pero apis nagitira nagbenna ubus makin Allah subhanahu wa taala ngampun kau tawat nule nito problemahin bang upama na temo mati enggak kita gumua pisi ilimutan nule nangkan hajje dusenen tuju Allah subhanahu wa taala amban yene manusia nagzina bagi sabayan kahalan ni. Sabayan kanunen, dihelo kau inampun, bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihelo iya gaya inampun, wallahu subhanahu wa taala sampai banggay iya inampun manusia iya na ilimutan nila. Nakairu pinta bang elong do, no kene, tini kita po si Abdo, po si Omar, po si Suwaid, po si Fox, din na magmabnad siya, bagas tibisrante ko sa amin, siya na piyon ko, bang ini, bang malis kayo nuntok, atau malis kayo may kusin, magdiat sa amin, benal-benal ako bagas tibisrante kayo, ilas ikulay suluma kulay, dukaw kita ko suluma sa amin, kaya hati sa amin, gay kita manjani, yan, misara sa amin, bang kinahan ng Muslim sa pagkesi Muslim sa amin. Hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bang pwede ka na, wala ka na, pramamani puwas ni, yan dan haji hinang tapos balik sa amin, na puwas ni, puwas sama baik inampun ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah suai ko itibisrale misalnya bang upama na dia ada buah tibisrahan telimutan tibisramia te inalai mati buana itinalai kemenale ana ko inge epite dalam kurma mia ye kene te kasua mati ngania itinan ini dayen pen Allah subhanahu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan hajje tamanana hajje dusen tuju Allah subhanahu wa ta'ala yang amban nagzina pagi asab sayan subay kaya daw inampun manusia ini binisarahan mulai mangki ni sa betinen ngampun Allah subhanahu wa ta'ala sikau bang puas yang inampun kawan atau inampun kawan yang manusia ubus si waktu Musa alaihi salatu wassalam Nia waktu sudah niye magnabi si dalam kiuman ne petek kasi si unusin atau panas elewin sa amin gatek kiulanin petek siksa agam panas tabanan panas dalam nin panas tabanan panas dalam enel hat nin sa amin ubus Maku Musa alaihi salatu wassalam ini pusi Tuhan Rabbul Alamin. Ikut disratan di Musa alaihi salatu wassalam gak dia anu mekkele besar sampai sesingin begitu. Bang dia bekune takale Allah subhanahu wa taala jawabannya bagtaus Allah subhanahu wa taala. Us suyak tumian maku Musa alaihi salatu wassalam Musa man dalam hati dalam kemana. Bangwe samian dalam keumanin pinetekan Allah subhanahu wa ta'ala panas bukan ada ketahuan di samian ini nggak ada ketahuan dari lu maksiat aja dalam keumanin nanti kita samian maggat sinambungan Allah subhanahu wa ta'ala samian ini sinambungan Allah subhanahu wa ta'ala iya Musa penne ketahuan tu niya penne lu uram keuman nung hinang maksiat sebagai atelesan nung gak atelesari Pila ka haji tamanan haji dosi tinang wali.
So sementara kau makaka siya nagtaubat, buna bang kau manun pin eggas pin we ini masa. Dan Allah Subhanahu wa taala abin di Musa, Tuhan ku ini. Gana ti kita ku pina, gani ati kita ini. Gani magpapati. Gani ati bisaramen ini lu sa amen lu. Kita gani. Napagi ko ati bisatu giwahin. Ino ati dinan bisa sa amen gana ge kelar. Yene me nuksa-nuksai, me nginung-nginung sa amen. Gete kita uwan. Naus inakahani wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya magbenna lena me kaumanen so akahanun dakon pende megtaubat kemon ene marusanun sa amin kaginan. Na umma ene me umat nun sa amin. Sa amin kaginan den terbehunan megbisara-bisara amad na buwa pisara buwa atau meglimut-limut amad na buwa pisara buwa sa amin. Irin penne pasawan den penne gepetek kasikam ene kahapan simewa panas megusik amin sa amin ene yan manusia ale sikaran. Nia ampan ipun ku umat no yu deleman kaumian sa amin kahanan din. Naus inakahan we tingiligan ni Musa alaihi salatu wasalam migiligan ni sa amin. Tawat kam inakahan ku Allah subhanahu wa taala nia atu dem kauman sa amin kahanan. Inatikan Allah subhanahu wa taala siksa yene miksi me manusia mian di dalam kauman Musa mian. Letakhan panas gaano lana. Ubus the story amban me khabar dusal ta to ite ghibahin asal min kaba'ir adh-dhunub amban musi haji gete do bangeru tawbat tu Allah subhanahu wa ta'ala tambaling gete do bangeru tawbat tu Allah subhanahu wa ta'ala giben ko ay dusi sindre bang kita nang bahayang sa amyan tahala ni bang kita muasa maghaji tahala ni dusehin so bang nen duse haji gete edo duksang bahayang Dete duk haji duk puasa duk zikir duk baca Quran cuma gua pengen doa duk taubat sana bang ini bisaran dusi pinai dusi haji pinai telang pengen dege cuma duk taubat tu Allah subhanahu wa taala. Umus min kabair adh-dhunub anna al-ghibata min al-kabair aw min kabair adh-dhunub. Pinetekka wahin atau wadakan pusi Musa alaihi salatu wasalam penne sisinasina penne Musa matay manusia amban ipun kepada Allah subhanahu wa ta'ala mata taman mata taiban minal ghibati fa huwa akhiru man dakhala jannah. Sisinasina manusia matay iye sumay kibagtawbat iye sina tinawatan ng dusa ini dusa haji yene ngalimut tu ngalimut temona wate sume ke pegtaubat ye kemon pen na si story din sara man Allah subhanahu wa taala bismi Musa alaihi salatu wasalam si bisarin kemon duse ketaubatan manusia sedi amban duse megriba sedi amban duse ngalimut pinasek na Allah subhanahu wa taala dalam surga melengkan penekiran boleh na manusia ngasek surga terima teubatan wallahu subhanahu wa ta'ala duse yene manusia temone mate so delu amban kemetene keteubatan wene duse mengelimutin ubus yan penekiran boleh na manusia pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala magdalam surga nansi inagan wallahu subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salatu wasalam kemon duse haji keteubatan wa ipun Allah subhanahu wa ta'ala temone mate nakipagtaubat pinesek surga melengkan bang manusia magtaubat dahil amman kemetay na tinawatan ng dusa ini magdibang ngalimut lay magsek surga iya sumagwa pinikirim buli na iya pinasik wa Allah subhanahu wa ta'ala surga saban imen dusa tainang ng sabi tuyo Allah subhanahu wa ta'ala walhasil pinikirim buli na manusia so okay ni importante basta ini basta kitaubatan dahad jabang ge kitaubatan tibo mulai tujuan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pinakirim buli na manusia pinending Allah subhanahu wa ta'ala pinasak surga iya na manusia sayan mata iya kipagtaubat so kipagtaubat iya tinubatan na iya na dusa mengilimut niya dusa dikini kinumang sikit sumagwa hajat naman na hajat tujuh Tuhan Rabbul Alamin
ubus niya isang penne wa man mata musirran alaiha fahuwa awalu man dakhala an-nar. Si sina-sina isang pen niyan bisray na sinin pin bisrado na si sina-sina penne mate manusia ubus moma dia le maksiat manusia le dumen buat ini maksiat le ubus dan buat manusia ini pitanya mati sempu manusia la sama Allah minta manusia mian waliyadu billah dalam maksiat kemot mati sa dalam maksiat ka kebentiu ubus niya dan buat segat de mati iya temonen niya pinte mati majisina tabi'a men waliyadu billah niya mapati niya mekat ini la samian dusi tinang ubus niya dan buat pasagat siya dia ruhat siya so temonen mati yene me ngelimutin ka kita watan ni tabut siya lo kiamat hinukum naman kemon pilihan ng Allah subhanahu wa ta'ala may manusia amihan pig dalam narga jahannam waliyadu billah Pagkakasik nagtuwan. Magsinahin ne, may betein ne, may nenggawin ne, kemon na bayuan ere, dusa to Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos, sampai peniya lai, yun may nilimutin. May pangsisiya. Piniha Allah subhanahu wa ta'ala, kemon ngayon tigasuan pinike, tagna, pinaasak, pinalas sa siya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, yene narka jahannam putin, yene manusia, ngelimut pinagkerehelo pinaasik manusia dalam neraka jahannam sa temone in kinitay yene mamasyatin yene masyat yene mengelimut lay yene pinne manusia bang mati musirran alal ghibah yene niyan kwe menigup niyan tabi'a niyan kwe yene megbukhadarat niyan tabi'a niyan menginom alak niyan adik si ngilimut adik gana titihirang na sa din dampe hape si iye mengelimutin ang panmangan bang iya gyan mengkelimut hape si iye gyan mag-akan na dyan mengkelimuti sa bang iya temo na in sa iyang kahalan at nagtagyatag bisan iye mag-ibadat itagdatang na pinales sa Allah subhanahu wa ta'ala ang bangkemon doon sa temo mati sila may kemo sabihan ano pagdalam narga jahannam delu tagna pinasik ini manusia magim nangkan tu kita bisilin bang pikir te bista te hanggan na ko ito kang inang manusia dosa gay magbakas dumendo ko memonoin dumendo ko menengkewin dumendo ko tabi'a man ngan sinahin man duwi sa amian sumagu haji kita bisa ang manumaat ka ng buwa isu lumaan ng buwa sa amian gani alaga magkali ka takali bisarahin na iyan haji to Allah subhanahu wa ta'ala iyan na may bakas na bisa ang haji sa kita kung ano may tabisara deluin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagwa sa duwe kubur pamanti bang bista tabi gay may inazab manusia alay bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan pinne laywagdaban kumuduan pinne inazab pinne se tamanan inazab Allah subhanahu wa ta'ala sabab dua pinne duse pinne sahabat ini Rasulullah dan buain pinne yamsi bin namima atinan period diata pesagang pesedepan ini men lengan sa amihan nagbawa besar na magkuto-kuto sa amihan na madaw pesagang buwan sahabat nin inazab Allah subhanahu wa ta'ala wa malakad dan bualay pinne yene niyan la yastatiru anil bawl gaypin hab pag-istinjaan na ito pupuli sa waktu makasmangin sa amin na ipente may pikir tayo may giruhat siya na di may kiyan may gibato magalimut ito na magbakas may gibihente naman sa maglagtik-laktik may misahin sa amin di may kuhati kung ito saramihan gay hinalal Allah subhanahu wa ta'ala pagdilam surgaan yun manusia ito bisan sa yung magbakas si manusia yene biandu sehin haji mas semua haji tamanan haji bang si Tuhan kami Rabbul Alamin umus pasuno niya tume alamat
bang manusiain musirran adik si may kakahinanginin awas na oras na 1 minute siya bang manusiain adik si ano ini manusiain adik si yene mangilimutin ni atas telu perkala gina kinelian si kitebi atas telu perkala nak inelian si kitebi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kitebi umus ina tagna pinde pelni pinde kam tagna ne amban ye mengelimut le daga mengelimut pinde mengelimut le pinde bang tahinang webi ni atas telu parkala sika ambisan kam behinang gaitan pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala kaisa la yustajabu lahu du'a bang keo musiran ala al-ghibah bang keo ini bang keo patatap si ngelimut bisan duto maaputo Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa sa dalam sembahyang sunagwa ngelimut keo si pero aja mengi pengelimut din sa waktu ng sembahyang so bang kemon hape sikaw ngelimut na mamamanganin bisan duto maapu Allah sagam na sabing gana ano tujo Allah subhanahu wa ta'ala gairu tinima sikaw doan di tinima Allah subhanahu wa ta'ala umus la tuqbal lahu hasanat kemon ne bayuan hinang hape hinang mo gairu tinima sikaw Allah subhanahu wa ta'ala wala sa gana guna sambayang tanbi gana guna pagtingko at minin gana guna pagbasakot la tuqbal lahu hasanat kemon ne bayuan hinang hape Allah subhanahu wa ta'ala gairu mianine mian tinima wallahu subhanahu wa ta'ala sikaw sikitelunin tasdadu alaihi sayyat pinagtamba manambah haja wallahu subhanahu wa ta'ala sikaw ini kalatan po sa panmian na hinatawag oras tambi hel ikitibang padene bitim saralay ito labi bang siksa Allah subhanahu wa ta'ala lupang pansag kitibang pili heli gano Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-enemy ito siya talo para kalainin kaysa moto-moto kaysa inabinin yan nagbawabisarap ito ang bandang wabisarap buwa pero ang ngalimot bigpunta na yung kitelo yan nuksa sabihan magjasus atau apin yung mag-esto magano sa amin yan kita manjari bigkasabdo sa tujo Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bangpain kita ipinapate Allah subhanahu wa ta'ala bang niya pagkastahinang tabi sa iyan kigantian tabi katinin sarda tuwat din bitinima Allah subhanahu wa ta'ala hada wallahu alam wa sallallahu ala sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in.